MDC ke mawlai constituency ubat table lang pathau haringkat ki Laitylli ki dorba shnong menta kasngi ki lalit bani kendu yo myntri badai pet ya katanat forest u James ki sangma habakran kilat pathai kubor ubat pathau ulai thu baga jingli kendu jongki yo James ki sangma ka long ban kerpat tau ni myntri ban bu lang kawai ke basketball court hak health park ke baka sarkar kalshna hamawlai put muri Shushu ulang baling ba kajing snai kani ke basketball court ki kun samla ka mawlai kin yo banyalek kai khnang bagin light na kajing snew ki babun hakani kapor ni na Laitylli ki darwashnong ni wani kandu yo forest minister Sir James sama hani gidan naka irong bashnong napo kashnong mulai merepeki gidan irong bashnong napo mulai pemuri mangidan irong bashnong astan irong bashnong napo mulai moro bat kidkhot jong keseng samla iseng lokme ke bewan lang ni kapor nak beta pensengol Laitylli ki jingdon kampok sno mulai kebenengkong ngikwa ban wan ikran yu health minister ban yu forest minister ban karpat yu habede bentuk kencing tumu jo forest department ya kaba kilate mentai ke health park hangto mulai pemberi kencing tumu kejongi kolomba kejingwan karpat yu kolomba ailat baik itu ke parking space keberan tupo health park in pelong artat kumka kom basketball court nomor ba pi pemolan tangilong hamsokia kendia di kon samla nomor pun kon samla jungi hakajing bambit pembiang ki lango bagi jing ki musni telangi la on pelong ni tu kajaka parking ke bagi sinam ta kom basketball court kan long kajing rap kon samla ban yo por ban yo ban yelekai amde tang bagi yo lekai kin yo ban sei sap ki long jong kiru kanang bakila ban bentulun kam sekman de nang ta ka wede bakap puri apa dia par kesam berbagi par kadang puri ka first lan nang tui berit ikwa ya first department ban kelai ka community kom children park no ya ka bagi kon kena ki berit patui kwir kila ban penan kam itu ceka ban yo ban plupor nang tak tu nak benta ke jingba jongkan ika kini ki kon samla patui kwir ki bedan betalang kapalai bagi wan nang tak samoro ni sam ki akhirnya kadang hui galinti ke ba kinong shnong moro dong keti kila jupanan kam itu kenti aslam ha banyan nagalinti khap borda mak forest bat ka dong keti tenre kini sini pat ni ba forest department kastang mangkhang galinti ke bala penan kam de kinong shnong aslam ma tingon karpat minister ba aila kinong shnong jut kan dong bakin penan kam itu galinti namar kejingwan jungi kalau bangi pan ya kecaka nak forest yang aila ini bangin penan kam itu galinti banyan kecaka kan de bitang kecok forest tamangin sepenan kam ni kinong shnong karang makan pelik pensuk kinong le jawan makam tam don kapang stom le ka jinjar bahan maklong sedien nak khamat kala jinjar gidan ki yeng bala long makam piwan kapat forest minister pelaj itu nak kalian ju minister long ban sekren ni officer forest ban kalian juga ekonomi kemar kan sim khia gane menang ni kendu si forest officer ban kren kram kan pen yo yang jinsuk yang gini kinong shnong badan markap tu forest nak kalian jung first minister on in sekren ni ki badi pe ini habare ke help park tu la pen i bha ya ka jing kemen ke jung bangi don ke jing tu na ki atli ki dong dorwasnom ka bade nam tak jing bha ya ka imang kesala tingi bakal positif ba kalian jung first minister bangin senang putih ni bakan long kanang bakan long cimentoy nam tak pak pak shnong jong ke ni ka shnong ke bangilawan perso bak khamtam nam tak mulai constituency uri jadi kalian jungi fi makalong ni kalong kini youth samla mo pun na manang man yele kai basketball ya keju ko por kalong khamtam ha kini por mo bagi kwa youth ban fi ban like kini ki lese kini ki social activities mo ade na kata daw ba na kalian ka committee yung bar chnong ikwa ba to ka jong forest ye kade ga parking space mo ya keju ko por pat mo baki construct da basketball court kanang bagi youth na po mulai pemberi kami yo bila ka itu tang